دوستان عزیز برمیگردیم بعد از صدا دادن سرودی ملی کشورمون در عرفه بازی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند ما و شما را یک بازی خیلی و خیلی جالب و خیلی شاید حساس انتظار است. این را تنها جریان بازی نشان میدهد و خودتون باید کرد که هر دو دسته فکر میکنم آمادگی خیلی و خیلی جدی هم دیدن. استقلال هیئت خود را امسال نظر به موسم های گذشته خیلی به طور جدی یعنی پورا کرد. چند فوتبالبازی خارجی هم دعوت شد و چند فوتبالبازیان محوری ترکیب باشگاه فوتبال استقلال کردند و میبینیم که اون بازیگرانی که به هیئت دسته استقلال دعوت شدند امسال الکی با این دسته شرطنامه به امضا رساندند تا کدام اندازه هنرنمایی کرده میتوانند. در هیئت دسته خوجند باشد نظر به سالهای قبل چندان تغییرات جدی نشد. سرمربی دسته رستم خوجاєв قریب که قسمت زیادی فوتبالبازان موسم گذشته را نگاه داشت و این تا یک اندازه خوب هم هست که دسته در موسم امسال باز به هدف‌های جدی‌تر در رقابت‌های لیگ عالی نوئیل شود. همه چیز در بازی امروز وابستگی دارد و از همه مهمش اون است که سرمربی دسته خوجند فوتبالبازانی که موسم گذشته در هیئت این دسته بسیار خوب می‌درخشیدند و نتیجه های بلند داشتند و با موفقیت دسته خوجند که سینه دوم را به دستاورد سهم گذاشتند باقی ماندند. سخن در مورد آن لیگیونران می‌رود که حالا در هیئت این دسته قرار دارند، از جمله سرگی اسکانیان، خب فردوس عبدالسلیمов، اسلام توشپولотов، خب артем سردیوک که این بازیگران حالا در هیئت اساسی و هیئت احتیاطی این دسته قرار دارند. ایگور چرفچنکو که در انجام موسم گذشته با هیئت دسته استقلال آمده بود، من در نیمه دومی موسم حالا البته چند فوتبالبازی نو را هم به هیئت شامل کرده است و امروز وقت نشان میدهد که فوتبالبازانی که نو با هیئت دسته استقلال آمدند تا کدام اندازه میتوانند در موسم امسال سهم گذارند. مثلا موسم گذشته بودند فوتبالبازانی که با هیئت این دسته آمدند اما از خود مهارتی بلند نشون ندادند. فرانچسکو مارجیوتا، خب دیمیتر میدکوف، متیو میلر، کیتا سوزوکی، دارکو یولیفسکی و آنها ترک تیم هم کردند. باز فوتبالبازان دیگر هم بودند و اصلا مهمش که امسال استقلال برگردون یکی از ستون‌های اساسی رو که در موسم‌های قبلی در این دسته بازی می‌کرد دنیس بیگانویچ، حالا فوتبالبازی بوسنیا تبور در هیئت دسته استقلال قرار دارد و اما در هیئت اساسی نیست. بیاید توجه بکنیم پوراتر با هیئت اساسی هم استقلال و هم خوجند در بازی امروزن. حالا ضربه کنجی نخستین هم با نفی صاحبانی میدان یک بار بازیگذاری میکنن. علیشر جلیلوف پرتو با جریمه گل و بسیار موفق بود اما محافظتگران دسته خوجند این وضعیت رو رفع کردند و امکان دادند با صادق جان قربانوف محافظتگر مرکزی دسته استقلال و توپ رو از جریمه گاه زده بیرون کردند. اکنون ضربه کنجی دوم رو میبینیم. باز هم علیشر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال توپ رو با بازی میدارد و امکانیت خوب رو برای دستش فراهم خواهد آورد. میبینیم پرتاب او رو، پرتاب خیلی بلند و موفق. اینجا ضربه بسیار خوب هم زده شد. این منوچهر جلیلوف بود دوستان عزیز که قبلا با همین گونه طرز بارها دروازه حریفان رو رخ نکرده بود و حالا امکانیت بسیار خوب داشت اما ضربه او رو از روی خط دروازه یکی از محافظتگران دسته خوجند برگردونید. شاید کارگردان همون لحظه رو برای ما و شما پیشکش میکند تماشاچیان عزیز و وقت نشون میدهد که کدام بازیگر بود. ولی دو امکانیت خوب الکی از دقیقه اول رقابت با فایده صاحبان میدان بود. خب استقلال والیبال‌های سرخ است. دروازه‌بان تحت رقم 99 مهریدین حسنوف است. در خط محافظه هنرنمایی میکنند صادق جان قربانوف. تحت رقم 5 رقم 44 اوچوکو اکپوجه بازی میکنند. امیربک جورابویف تحت رقم 6 رقم 3 تبریز اسلاموف. اینها محافظتگران دسته استقلال در بازی امروزه. در مرکز میدان رقم 24 انوان نیکولاس، رقم 33 جوزف اوکور، رقم 77 ریزو دهقانی، رقم 11 محمد جان رحیموف و رقم 10 کاپیتان دسته علیشر جلیلوف. در خط حمله منوچهر جلیلوف تحت رقم 63 است و سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکو. در مورد بازیگران احتیاطی دسته استقلال حتما باز در جریان رقابت با شما گفته میگذاریم. خب توجه میکنیم با هیئت دسته مهمانان فوتبالبازان خوجند آنها با لباسهای کبود بازی میکنند. اختش لباسهای اوبی هستند. عموما خوجند که از ساحل سردریا هست خاصی آنها البته لباس کبود است. برای همین با این طرح آنها چند موسم است که هنرنمایی نمایند.
خب ҳайти дастаи Хуҷанд дарвозабон рақами 63 Далерҷон Баротов аст. Дар хати муҳофиза рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 6 капитани даста Давронҷон Эргашев. Инҳо муҳофизатгарони марказии дастаи Хуҷанд мебошанд. Аз канорҳо рақами 5 Фирдавс Абдусалимов ва рақами 23 Фирӯз Қараев. Дар маркази майдон Шуҳрат Шоназаров, таҳти рақами 30 рақами 22 Давид Мавутор, рақами 17 Исломҷон Тушбулотов, рақами 97 Сергей Сканян ва ҳамчунин рақами 73 Шон Пол Комолафе. дар хати ҳамла рақами 7 Артем Сердюк, сармурабби даста Рустам Хоҷаев мебошад. довари бозии имрӯза Насрулло Кабиров, рефери ФИФА аз шаҳри Норак, ба ӯ Акмал Буриев, ассистент рефери ФИФА аз Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод, ассистент рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе кӯмак мекунанд. нақши довари чорумро Хуршед Дадубоев аз шаҳри Хуҷанд иҷро мекунад. дар назди вар Абдулло Давлатов ва Фарҳод Қуралов қарор гирифтанд ва ҳамчунин Зуҳал Хуҷаназаров. Абдулло Давлатов довари асосӣ дар назди вар, Фарҳод Қуралов ёрдамчи ӯ ва Зуҳал Хуҷаназаров доваре ки лаҳзаҳои такрорро ба доварони асосӣ пешкаш менамояд. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Хуҷанд, Фахриддин Аҳтамов имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони Хуҷанд буд. Шон Пол Комолафе аз канори рости майдон ва довар ҳеҷ ишораам намекунад. маълум мешавад ки инҷо қоидаи бозӣ вайрона шудааст дар муқобили нимуҳофизатгари канори дастаи Хуҷанд. ва тавре гуфтем дӯстони азиз ки ҳайати дастаҳо дар оғози мавсими имсола нав карда шуд ва агар умуман ба ҳайати дастаи Хуҷанд таваҷҷӯҳ кунем, ба ин даста чанд футболбози нав ҳам шомил гардид. Асимҷон Бегимқулов, бозигари ӯзбек, ки чанд сол пештар дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекард, баргашт. хуб Далер Баротов ба ҳайати ин даста дарвозабон баргашт. Шуҳрат Элмуродов омад, ки мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Регарта даст бозӣ мекард. Хуршед Тимур Ҷураев, Бежан Нишонбойзода, Шаҳбон Наимов аз нимуҳофизатгарон, Давид Мавутор ба ҳайати дастаи Хуҷанд гузаштанд, ки мавсимҳои гузашта дар дастаҳои гуногуни кишвар бозӣ мекарданд. ҳоло имконияти хуби голзанӣ барои тими Истиқлол ва гол! чӣ гуна озод дар назди муҳофизатгарони дастаи Истиқлол. Манучар Ҷалилов дарвозаи Хуҷандро рахна мекунад. 2 маротиба шонс дошт ҳамлавари дастаи Истиқлол ва ниҳояти кор муваффақ шуд. Манучар Ҷалилов дар дақиқаи 6-уми рақобат хеле олӣ бозӣ кард. бозигари рақами 63 дастаи Истиқлол ва сараввал метавонист бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кунад. Далерҷон Баротов онҷо мубориза нишон дод, вале баъдан бо пои чап Манучар Ҷалилов ин ҳолатро рафт кард. инҷо хато аз худи муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд. Фирдавс Абдусалимов мавқеиятро аз даст дод. Даврон Эргашев, Фахриддин Аҳтамов, умуман муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд дар ин ҳолат шуморашон камтар буд назар ба бозингарони дастаи Истиқлол. ва аз ин чиз Манучар Ҷалилов хеле хуб истифода бурд ва тӯбро ба даруни дарвозаи Хуҷанд равон кард. 1-0 соҳибони майдон пешсаф мешаванд бо голи задаи Манучар Ҷалилов, нишонзани мавсими гузаштаи Лигаи Олии Кишвар бо 17 тӯб. ҳоло он ки Манучар Ҷалилов мавсими гузашта бештар дар қисми дуввум, дар марҳилаи дуввуми чемпионат голҳои худро ба ҳадаф расонид, вале нишонзан шуд. ин маънои онро додад ки дар пойгаи нишонзанҳо дар чемпионати мамлакат аз ҷониби дастаҳои дигар бубинед ки футболбозоне ки бо Манучар Ҷалилов рақобатпазир бошанд қариб ки нестанд. бо ҳама эҳтиром ба Ҷаҳонгир Эргашев, ки ҳоло мавсими гузашта 10 гол зад ҳамроҳ бо Артем Сердюк, яке аз исхата дигаре аз Хуҷанд, ҳоло баргашт ва паяҳам ба задани голҳо даст ёфт. дар ин сину сол дар футболи кишварамон баъзе футболбозон аллакай карьераи худро ба анҷом расонида. дӯстони азиз, дар сени 34-35 солагӣ, вале Манучар Ҷалилов ҳоло дар ҳамон сатҳе ки қаблан дошт бозӣ дорад ва ин мавсим ҳам додани ҳамла аз ҷониби футболбози эронии дастаи Истиқлол ҳаст. бетаваҷҷӯҳ мекунем ҳаракатҳои ӯ, паси бисёр хуб Муҳаммадҷон Раҳимов ва Раҳимов инҷо ба хато роҳ медиҳад. имконияти бисёр хуб буд барои Муҳаммадҷон Раҳимов.
дар баробари дигар футболбозоне ки ба ҳайти дастаи Хуҷанд пайвастанд, мо ҳамчунин дар мавриди Шонпол Камолафе ҳам бояд ишора кунем ки ӯ ҳам ба ҳайти дастаи ба тозагӣ ба ҳайти дастаи Хуҷанд пайваст. Дар Истиқлол ҳам шумораи футболбозон хеле зиёд ҳастанд ки маҳз дар оғози мавсими имсола ба ҳайти ин тим омаданд. Ромиш Насруллозода мавсими гузашта дар Ҳусилот бозӣ мекард, ба ҳайти ин даста гузашт. Хуб, Ҷозеф Окоро бубине дубора дар ин даста ҳоло бозӣ мекунад. Ҷошуа Акпуҷе ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, мавқеати бисёр хуб аст барои онҳо. Давид Мавлудор аз марказ зарба мезанад ва ту бо як расиш ба Окоро аз майдон берун мешавад. Хуб, Ҷошуа Акпуҷе гуфтем ба ин даста омад. Шаҳром Сулаймонов ки мавсими гузашта дар Ҳусилот буд ба ин даста гузашт. Муҳаммадҷон Аҳимов аз Равшан ба Истиқлол омад. Хуб, Денис Беганович дубора баргашт. Ризо Деҳқонӣ футболбози эронӣ ба ин даста пайваст. Николас Лоренс футболбози нигаригӣ ва Абубакар Умар ҳам ба ин даста омаданд. Боз як ҳамлавари ҷавон Масрур Ғафуров аз бошгоҳи футболи Барқчӣ ба ҳайти дастаи Истиқлол пайвастанд. Ин навгониҳое буд дар ҳайти дастаи Истиқлол ки дар оғози мавсими имсола анҷом шуд. Зарбаи кунҷи нахустини меҳмонон бе таваҷҷӯҳ мекунем. Вазъияти стандартӣ аст барои шогирдони Рустам Хоҷаев. Фирӯз Хараев дар назди тӯб. Кунати бисёр хуб, вале партоби рӯбозингарони Истиқлол бартараф карданд. Зарбаи дубора аз ҷониби Сергей Сканян буд ва тӯб ба футболбозони дастаи Истиқлол бархӯрд. Ислом Тошпулотов, вале тӯб аз майдон берун мешавад. воқеан ҳамин классикаи футболи кишварамон аст, дӯстони азиз, ки Истиқлол ва Хуҷанд қариб 10 солаи охир ҳамеша ду ҳарифи ба ҳамдигар азалӣ дар мусобиқаҳои сатҳи баланди футболи кишварамон рақобат мекунанд ва мавсими гузашта агар хотиятон бошад, маҳз дар ҳамин майдон Хуҷанд тавониста буд бар Истиқлол зафар ёбад. идомаи ҳамлаи бозингарони Истиқлол ва зарбаи кунҷӣ ба нафи онҳо. Аллакай 3 маротиба футболбозони дастаи Истиқлол зарбаи кунҷӣ ба даст оварданд. аксол ҳамлаи Хуҷанд бенатиҷа буд дар муқобили Сергей Сканян. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. як партоби диагонал ба канори майдон. инҷо қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбози дастаи Хуҷанд вайрон карда мешавад. ҳадафи дастаи Истиқлол дар мавсими имсола чи аст бинандаи азиз? ҳадаф арзанда бозӣ кардан дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё аст ки моҳи сентябри ин сол шурӯъ мешавад. ва гузашта аз ин ҳоло тибқи баъзе аз сарчашмаҳо мусобиқаи ҷоми роҳи аброрашим ё ҷоми кафа миёни бошгоҳҳо дар соли 2025 шояд баргузор нашавад. баъзе хабарҳо ҳам нашуданд ки ин мусобиқа баргузор намешавад. Истиқлол онҷо ҳатман бояд баромад мекард ва то ҳол маълум нест онҷо намояндаҳои Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Қирғизистон, Туркманистон бояд баромад мекарданд. вале то ҳол албатта ҳамин гуна хабарҳо ҳаст ки ин мусобиқа баргузор нашавад. ғайр аз ин бозӣ дар даври аввали Лигаи олии футболи кишварамон бозиҳои дигар баргузор мешаванд.
аз ҷумла дар даври аввал мову шумо дӯстони азиз бозиҳои бениҳоят муҳимро дар даври аввал тамошо мекунем. равшан пагоҳ дар рӯзи нуҳуми март дар муқобили равшан бозӣ мекунад. вахш муқобили схата, панчер муқобили ҳулбук, барқчи муқобили регар тадаст. ҳама бозиҳо дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон сурат мегиранд. ҳама бозиҳои даври аввал то омода шудани майдонҳои дигари футболи кишвар. Девид Мавутор бо тӯб дар маркази майдон, Артем Сердюк ва дар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Аван Николас, Лоренс Николас. Лоренс Анван Николас легионере аст, ки имсол ба ҳайати дастаи Истиқлол даъват шуд. Дар маркази майдон ҳунарнамоӣ мекунад ин футболбоз ва мебинем ки то кадом андоза аз худ маҳорати баланд нишон медиҳад. Сергей Сканиан партоби тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол, вале Муҳриддин Ҳасанов тӯбро дошта мегирад ва имкона медиҳад ба бозингарони меҳмон. Лоренс Николас 23 сола аст. пеш аз дастаи Истиқлол ӯ чанд муддат дар ягон даста бозӣ мекард ва охирин бор тобистони соли гузашта дар ҳайати дастаи Карамгумрюк Туркия бозӣ кардааст. пеш аз он дар Химки Русия, яъне таҷрибаи бозиро дар лигаҳои поёнии Русия дорад ин футболбоз. Лоренс Ҷозеф Окоро. Ҷозеф Окоро гуфтем барои Истиқлол як бозигари ошно аст. ҳарчанд мавсими гузашта ӯ дар ҳайати дастаи Истиқлол набуду, дар чемпионати Беларус буд, дар ҳайати дастаи Динамои Минск, вале баргашт дубора ба ҳайати дастаи Истиқлол ки соли 2023 ба ҳайати дастаи Истиқлол омада буд. таҷрибаи бозиро дар дастаҳои гуногун дорад Ҷозеф Окоро. як бозигари бисёр хуб ҳам ҳаст, 24 сол дорад. ва аз ҳама муҳим он аст, бинандаи азиз, ки аслан Денис Беганович ба Истиқлол баргашт. ӯ дар давоми он ҳунарнамоие ки дар ҳайати дастаи Истиқлол анҷом медод, як муҳраи асосӣ буд дар маркази майдон. вале мураббиён дар Истиқлол иваз шуданд, аз ҷумла Никола Лазарович, ва ӯ тасмим гирифт ки бо ин бозигар яъне ҳамкорӣ накунад. баъдан Беганович тарки Истиқлол кард, вале бубнед баъд аз рафтани Лазарович боз дубора Беганович баргашт ба Истиқлол. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, Сергей Сканиан, фурсат ҳаст барои Сканиан, партоб ба ҷаримагоҳ ва ин вазъиятро Табрез Исломов бартараф мекунад. тӯб дубора дар ихтиёри бозигарони Хуҷанд, Давронҷон Иргашев, Фирдавс Абдусалимов, Мавутор озод аст, бозам Абдусалимов, таркиборои футболбозони дастаи Хуҷанд, вале пас ба ки ва суроғаи Ноани. ҳамдида фармии футболбозони дастаи Хуҷанд дар ин мавқеи майдон хуб эҳсос намешавад. аз Истиқлол бубинед, баъд аз мавсими гузашта футболбозони хеле хуб рафтанд. Амадони Камолов ба бошгоҳи футболи Гулгӯҳари Эрон рафт. эҳсони панҷшанбе ба дастаи сухдиёнаи Узбекистон гузашт. хуб аз он футболбозоне ки Истиқлолро тарк карданд, боз чанд бозингари дигар ҳам буданд. Метю Миллер мавсими гузашта аз миёни легионерон яке аз футболбози хуб дар ҳайати дастаи Истиқлол буд. ба ҳайати дастаи ҳаводори
ایران گذشت. بعد از انجام شرطنامه‌اش با این دسته ادامه حمله فریق‌های دسته استقلال یک جدا کوف بود. Fira. Сядьте, молоток. من اگر بگیم که دو فوتبالبازی دسته استقلال از این تیم با باشگاه‌های فوتبال ایران گذاشتند خطا نمی‌کنیم. یک وضعیت خوبی دیگر برای بازیگران استقلال از جمله برای منوچهر جلیلов ولی به توپ نرسید حمله‌وری تیم استقلال. خب محمدانی کمالов با هیئت دسته گلگهر رفت که حالا این دسته در زمینه پنجمی جدول چمپیونات ایران است و گفتیم که میتیو میلر با هیئت دسته هوادار رفت. باشگاه فوتبال هوادار در میان 16 دسته لیگ خلیجی فارسی ایران در زمینه اخیر است. در زمینه 16 هم باشگاه فوتبال هوادار از اسلامشهر تهران است که در لیگ اساسی ایران بازی میکنند. و باز یک فوتبالبازی دیگری توجیک در چمپیونات ایران بازی میکنند. این بازی باشگاه فوتبال سپاهان بازیگر تیم ملی کشورمان وحدت حنانов است. با تو بازیگران خوجند فردوس عبدالسلیمov لگنری ازبکستانی دسته خوجند دیوید ماوتور دیوید موسم گذشته در هیئت دسته روشن بازی کرد. این بازی برای دیوید ماوتور اهمیت خیلی و خیلی کلان دارد چون که او قبلا در هیئت دسته استقلال تجربه بازی رو دارد. بازیگر گانگی در باشگاه فوتبال استقلال سالهای خیلی زیاد هنرنمایی کرده بود مخصوصا سال 2012 او از باشگاه فوتبال سال 2013 از باشگاه فوتبال روشن بعد از استقلال گذشته بود و بعد از یک سال هنرنمایی باز برگشت به هیئت دسته روشن. از اونجا رفت باز به استقلال از اونجا باز به استقلال آمد سال 2018 ولی پس از اون بعد دسته ژتسوی قزاقستان رفت. از ژتسو به تیم ویسلا کراتور لهستان از اونجا باز به شахтёр قرغنده قزاقستان از اونجا به چمپیونات مالایزیا از اونجا باز به باشگاه فوتبال اقصوی قزاقستان از اون تیم به تیم تورون قزاقستان و سال گذشته برگشت به توجیکستان در هیئت دسته روشن بازی کرد و امسال باشد شرف باشگاه فوتبال خوجند رو دفاع میکنه. وضعیت اندکی دشوار بود برای محافظتگران دسته استقلال از جمله برای جوشوا اکپوجه همین نفر که همچون محافظتگر مرکزی دسته استقلال در موسم امسال هنرنمایی میکند. اندکی محمدجان رحیمов واسب گرفته است ولی حالتش خوب است میتواند بازی رو ادامه دهد. لگنری دیگر استقلال که محافظتگر مرکزی گفتیم جوشوا اکپوجه بازیگری 26 ساله از کشور نیجریه است. پیش از استقلال او در هیئت دسته دیناموی تیفلیس گرجستان بازی کرده است و پیش از استقلال در ایلیفس کشور فنلاندیا پیش از اون در دیناموی تیفلیس تجربه بازی رو در چمپیونات های لیتوا لاتویا دارد. خب وضعیت استانداردی نوبتی برای بازیگران دسته خوجند اسلام توشپولاتов парто ба ҷайма гофт чигуна фурсат аз даст меравад барои меҳмонон. фахриддин аҳтамов буд ки ҳоло натавонист зарбаро хуб анҷом диҳад. фахриддин аҳтамов ҳам аслан
интизор буд ки ҳунарнамоии худро дар чемпионати Қозоқистон идома медиҳад. ҳамин гуна хабарҳо ҳам буд. вале баъд аз як ҷамъомадҳои бошгоҳи футболи Атирау ӯ тарки ин даста кард. ҳарчанд шартнома дошт. яъне маълум мешавад ки шояд аз назари мураббиён ҳоло нагузашт муҳофизатгари дастаи Хуҷанд. ва то анҷоми мавсим дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ хоҳад кард. инҷо ҳам фикр мекунам тавассути иҷора бозӣ хоҳад кард. Фахриддин Ахтамов дар худи Атирау метавонист боз футболбози дигари тоҷик Фатҳулло Олимсода бозӣ кунад, вале ӯ шартномаро бо Атирау бекор кард ва албатта ҳоло гуфта мешавад ки таваҷҷӯҳи хеле дастаҳо ба ӯ зиёд ҳам ҳаст. Сураф Тоҳиров ҳам як замон онҷо буд, аз Шахтёр дар Атирау тавассути иҷора бозӣ мекард, вале ҳоло ба ҳайати дастаи Черномореци Украина рафт ва тавассути иҷора онҷо бозӣ мекунад. фоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон ва Насро Кабиров ба ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд корти зард нишон медиҳад барои ин амалкардаш. Шон Паул хуб қомати бисёр баланд дорад ин бозингар ва аслан чунин бозингарон бештар дар маркази майдон бозӣ мекунанд, дар хати муҳофиза. вале ин бозингар ҳамчун муҳофизатгари канори рост ҳунарнамоӣ карда истодааст. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Истиқлол бедбордигар мутаваҷҷеҳ мешавем. Сергей Сканян ин ҳолатро рафт мекунад ва як партоби хеле баланд ба маркази майдон, вале онҷо аз бозингарони тими Хуҷанд касе нест. David Mavutor Firdavs Abdusalimov Davrojon Ergashev Firdavs Abdusalimov пас ба маркази майдон. Исломҷон Тошпуллотов, Давронҷон Эргашев, Мавутор баъд аз рафтани Эҳсон Бубоев ба ҳайати дастаи Вахш акнун дар маркази майдон ин мавсим бозӣ хоҳад кард. чанд мавсими охир дар Хуҷанд дар ин мавқеъ Эҳсон Бубоев бозӣ мекард. Бисёр хуб ҳам ҳунарнамоӣ кард. як зарба аз канори рости майдон ҷониби дарвозаи Истиқлол меравад, вале ин зарба кулан хато буд. ту болотар аз дарвозаи Муҳиддин Ҳасанов аз майдон берун шуд. Амирбек Ҷурабоев, Лоренс Николас, пас босам ба Ҷурабоев. Амирбек Ҷурабоев имрӯз нақши ҳимоятгари марказӣ не, ҳимоятгари канориро иҷро карда истодааст. умуман як футболбози универсалӣ аст. Амирбек Ҷурабоев дар ҳар мавқеъе ки мураббиён мегузоранд ӯ бозӣ карда метавонад. дифои марказ, нимаи майдон, инак дар канори рости майдон. аслан ман бори аввал мебинам ки Амирбек Ҷурабоев дар канори рости хати муҳофиза ҳунарнамоӣ мекунад. агар ба назарам ӯро дар хати ҳамла ҳам гузоранд аз уҳдаи вазифаи худ мебарояд. Фахриддин Ахдамов
Тошпулотов, Эргашев. Давид Мавутор. Як пас ба хати ҳамла анҷом мешавад. Инҷо муҳофизатгари дастаи Истиқлол зуд ин вазъиятро рафт кард. Муҳриддин Ҳасанов, Абдусалимов аз ҳамин мавқеъ зуд тӯбро ба дарвозабон Далерҷон Баротов ирсол мекунад. Зарбаи Далер Баротов ба марказ. Идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд аз канор Сергей Сканян. Имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Хуҷанд. Партоби Сканян ва тӯб рост ба дасти дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов рафт. сурати бозӣ хеле баланд аст. Футболисони Истиқлол бо ҳисоби 1-0 бо голи задаи Манучар Ҷалилов пешсаф ҳастанд. Муҳаммадҷон Раҳимов, Алишер Ҷалилов. خب ضربه کنجی نوبتی برای تیم استقلال. بیاید توجه میکنیم Алишер Ҷалилов оло аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ медарорад. зарбаи Далер Баротов ва тӯб аз майдон берун мешавад. خب моҳи март албатта моҳи футболӣ хоҳад буд дар Тоҷикистон, чунки мавсими имсолаи лигаи олӣ оғоз шуд. ду давр аниқас баргузор мешавад ва дар таърихи 20 ва 25 март бозиҳои тими миллӣ мо шуморо дар пеш ҳастанд. дар ҳамин варзишгоҳ бозии дӯстонаи тими миллии футболи кишварамон дар муқобили Беларус баргузор мешавад ва 25 март тими яккачинии Тоҷикистон аввалин бозии марҳилаи интихобии рохат ба ҷоми Осиё 2027ро дар муқобили Тимори Шарқӣ баргузор мекунад. хотирсон мешавем ки дар марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи Ам Тоҷикистон бо дар муқобили Филиппин, ҷазираҳои Малдив ва Тимори Шарқӣ барои як рохат ба қисмати ниҳоии ҷоми Осиё мубориза мебарад. ва фикр мекунам аз ҳамин бозиҳо сармураббии тими миллии футболи кишварамон бозингаронро ҳоло зери назора бурда истоданд. махсусан Гела Шакиладзе ва махсусан фикр мекунам будани мураббиён дар ҳамин бозӣ ҳам бисёр муҳим аст. шояд дар варзишгоҳ қарор дорад Гела Шакиладзе ҳамроҳ бо ёрдамчиёни худ, чунки аз оинаи нигоҳ тамошо кардани бозиҳоро футболбоз интихоб кардан ин аслан дар таҷрибаи ҳеҷ мураббии профессионалӣ нест. ҳатто бубинед баъзе сармураббиёни тимҳо аз як кишвар ба кишвари дигар мераванд барои дидани як бозингар дар ҳамон бозиҳои махсус. мо медонем ки аз тими Истиқлол чанд футболбоз дар ҳайати тими миллӣ бозӣ мекунад. аз дастаи Хуҷанд аз Истиқлол солҳои охир бубинед Алишер Ҷалилов, Манучер Ҷалилов, Табриз Исломов, Содиқҷон Қурбонов, Амирбек Ҷурабоев инҳо футболбозони тими миллии кишвар ҳастанд ва ба эҳтимолияти зиёд дар бозиҳои дар пешистодаи тими миллӣ ҳам ман фикр мекунам даъват мешаванд. Ахтам Назаров капитани тими миллӣ ки дар курсии ҳайатиётӣ қарор дорад. Рустам Соилов бо ту футболбозони дастаи Хуҷанд Шӯраш Шоназаров пас ба канори рости майдон. инҷо Сергей Сканян ба канори рост гузашт. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд партоби ба Давид Мавутор хато буд ва акнун бозингарони дастаи Истиқлол тавассути Муҳаммадҷон Раҳимов ба ҳамла мераванд. ба корти зард як бора ба Фирдавс Абдусалимов нишон дода мешавад, вале фикр мекунам ин лаҳзае ки ҳоло ба миён омад бо иштироки муҳофизатгари Хуҷанд ва ниммуҳофизатгари Истиқлол.
боис бар он шуд ки ҳамлаи дастаи Истиқлол қатъ шавад. Бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳза Абдусалимов сараввал рӯбарӯ қарор гирифт, баъдан аз пироҳани бозингари тими Истиқлол дошт. ҳоло осеб мегирад яке аз бозингарони дастаи Хуҷанд. دقیقه 34 بازی است. тамошобинон азиз, ҳисоб 1-0. муаллифи ягона гол Манучер Ҷалилов аст. Ҷалилов ки дар дақиқаи 6 рақобат дар ҳавзаи Хуҷандро рах накард. баъд аз як ҳамлаи ҷавобие ки бозингарони тими Истиқлол доштанд. умуман мавсими гузашта Истиқлол бо 59 имтиёз унвони чемпиониро ба даст овард. онҳо дар 22 бозиҳо 19 пирӯзӣ доштанд, 2 натиҷаи мусовӣ ва 1 бохт. 1 бохтам аз тими Хуҷанд. таносиби тӯбҳо 59-11. Хуҷанд бошад дар 22 бозӣ 13 ғалаба дошт, 4 натиҷаи мусовӣ ва 5 бохт. таносиби тӯбҳо 38-16. баъд аз Истиқлол дастае ки аз ҳама зиёдтар гол задааст ба дарвозаи ҳарифон ин Хуҷанд мавсими гузашта ва 43 имтиёз ба даст оварданд. Равшан зинаи сеюмро гирифт. дар 22 бозӣ онҳо 11 ғалаба доштанд, 8 натиҷаи мусовӣ ва 3 бохт. таносиби тӯбҳо 33-17. дар он 41 имтиёз гирифт даста. думаи ҳамлаи дастаи Истиқлол пас боз ба Манучер Ҷалилов, вале суръати партоб андаке баландтар буд. ба ин хотир Манучер Ҷалилов ба тӯб нарасид. Ризо Деҳқонӣ буд ки ин пасро анҷом дод ба Манучер Ҷалилов. Ризо Деҳқонӣ футболбози 27-солаи эронӣ аст. ӯ зодаи шаҳри Исфаҳон ва таҷрибаи бозиро дар дастаи Сипоҳон дорад. аслан тарбиятдидаи мактаби футболи Сипоҳон аст, Сипоҳони шаҳри Исфаҳон, ва баъдан дар дастаҳои гуногуни Эрон бозӣ кардааст. дар тими Насоҷи, Персполис, Трактор, Нафт, Истиқлоли Хузистон, Мес бозӣ кардааст. охирин дастаи ӯ ин бошгоҳи футболи Мес аз шаҳри Кирмон буд. ҳамлаи бозингарони Хуҷанд ва ин вазъиятро бозингарони Истиқлол бартараф мекунанд. бозии Истиқлол аз албатта дар маркази майдон бештар хуб ба назар мерасад. муҳофизатгарони тим бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. Давронҷон Эргашев бозам капитани дастаи Хуҷанд. Содиқҷон Қурбонов ҳоло
дар маркази майдон Лоренс Николас, Амирбек Ҷурабоев, бисёр хуби Акпуҷе, Ҷозеф Окоро, вале пасиро Фирдавс Абдусалимов бисёр хуб пай бурд ва тӯбро аз майдон зада берун кард. баъди бозӣ аз ҷониби Муҳаммадҷон Раҳимов вайрон карда шуд. албатта мо аз Хуҷанд имсол интизор дорем ки рақобатпазир буда метавонад дар пойгаи чемпиони дигар. расоимо набояд орзу кунанд ки бояд зинаи дуввумро ба даст оваранд. чанд соли охир футболбозони Хуҷанд умуман дастаи Хуҷанд ҳамин гуна ҳадаф дошт, онҳо танҳо зинаи дуввумро ба даст меоварданд, яъне иқтидори чемпиониро надоштанд шояд. вале дастаҳои дигар ҳамчун дар омади гап мегӯянд мо ҳадафмон унвони чемпионӣ аст, вале ба ҳар сурат намешаванд. аммо фикр мекунам ки бояд ҳадаф гузошт дар пеш, чунки бисёр муҳим аст агар ҳарчи зиёдтар дастаҳо дар баробари Истиқлол рақобатпазир бошанд, чемпионати мо хубтар мешавад, рақобатпазирӣ дар лигаёрӣ боз ҳам беҳтару хубтар хоҳад шуд. партоби Сканян ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол Табриз Исломов тӯбро берун кард. ҳама чиз аз омодагии худи футболбозон, худи дастаҳо вобастагии калон дорад. ҳар қадаре ки дастаҳо хубтар омода мешаванд, мураббиён кори дурустро анҷом медиҳанд, даста натиҷаҳои мусбат ба даст оварда метавонад. вале гапсари он меравад ки бо кадом шароит. албатта шароит ҳам нақши бисёр хуб хоҳад дошт. хоб биёед ба зарбаи ҷаримавии футболбозони дастаи Хуҷанд таваҷҷӯҳ мекунем. дар назди тӯб Фирӯз Қараев қарор дорад. имконияти бисёр хуб ҳам ҳаст. партоби Қараев ба ҷаримагоҳ ва зарба зада мешавад инҷо аз ҷониби Артём Сердюк, аммо зарбаи ӯ баландтар аз дарвоза аз майдон берун мегардад. футболбозони Хуҷанд дар ҷамъомадҳое ки дар Ӯзбекистон баргузор карданд, якчанд бозиҳои муҳим анҷом доданд. аз ҷумла яке аз бозиҳо муқобили дастаи Арал буд, бо ҳисоби 3-2 дастаи Хуҷанд дастболо шуд. ҳоло нофаҳми капитанҳои ҳарду даста даврони нигаш фамсолиёни зиёд дар бошгоҳи футболи Истиқлол бозӣ карда буд. чанд сол бозии дуввуме ки дастаи Хуҷанд дар Ӯзбекистон баргузор кард дар рафти ҷамъомадҳо. ин бошгоҳи футболи Оқтепа буд бо ҳисоби 4-0 дастаи Хуҷанд бар тими Оқтепаи Қазоқистон. албатта ҳайти ҷавонон буд, дастболо шуд. ва баъдан як бозии дигар муқобили дастаи Сурхон анҷом дод тими Хуҷанд. бисёр муҳим ҳам буд. ҳоло инҷо пойгаи бозӣ вайрон карда мешавад. корти зард нишон дода мешавад ба футболбози дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов. ё лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем, ё ба Муҳаммадҷон Раҳимов. Муҳаммадҷон Раҳимов будаст. эътироз мекунад ба довари канор футболбози дастаи Истиқлол. биё таваҷҷӯҳ мекунем. тӯб ба дарвозабон ирсол шуд ва аз қафо Муҳаммадҷон Раҳимов фикр мекунам маҳз ҳамон зарбааш бо оринҷ бо даст ҳоло боис бар он шуд ки довар ба ӯ корти зард нишон дод.
خب نوفهمی فوتبالبازان اینجا فکر میکنم با حالتی روانی اونها تاثیر میرساند به یگان شکل شبه. خب سومین بازی که دسته خوجند در ازبکستان انجام داد مقابل سرخان بود با حساب 2-0 فوتبالبازان خوجند مغلوب شدند و همینطور جماعت‌های خود را البته با انجام رسانیدند با همین رقابت. خب دقیقه 44 بازی است بیننده های عزیز. حساب 1-0. Muhurdin Hasanov, Davronjon Ergashev, شون کومولافی خواستو دیگه رو در میدان ولی موفق نشد. پسی مانچر جلیلوف و اینجا محمد جان رحیموف بورسام خود بازی رو ویران میکنن. این دفعه مقابل دیوید مابوتور کارتی زرد دارد محمد جان رحیموف. اینجا نسلو کبیروف نیمو فیزیکالی دسته استقلال رو به نزد خود دعوت میکنن. و مابوتور هم که سه باشد جدی می نماید، اما صدای رسیشی پای محمد جان رحیموف با دیوید مابوتور به گوش ما رسید. یعنی بسیار جدی خودی بازی رو ویران کرده است و فکر میکنم اصلا کبیروف آگاهی داد که در صورت تکرار کردن چنین خودی ویران کنی حتما کارت زرد دوم رو با اون نشون میده. حالا شاید رحم کرد دوبار با فوتبالبازی دسته استقلال. 2 دقیقه علاوه کرده می شود با نیمه اولی بازی بین دسته استقلال و خوجند. اکپوچه بسیار خوب مانوچر جلیلوف، محمد جان رحیموف امکانیت برای استقلال. رحیموف توپ رو در میدان نگاه می‌دارد اما فوتبالبازان دسته خوجند موفق شدند. اکپوچه توپ از پای او از میدان بیرون می‌شود و اوت و فایده بازیگران تیم خوجند. عبدالسلیموف کومولافی ضربه عبدالسلیموف از میدان بیرون می‌شود. در مرکز میدان محمد جان رحیموف و عکس الحمله دسته خوجند. اسلام جان توشپولاتов پرتو به سرگی اسکانیان ولی زود دروازه‌بان استقلال به توپ رسید و موفق هم شد. مانوچر جلیلوف امکانیت ادامه دادن حمله برای استقلال بود ولی پس هم دقیق نرفت. رضا دهقانی، تبریز اسلاموف 2 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت و صدای شتکی داور نسلو کبیروف از انجام نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 1-0 با فایده استقلال است. مؤلف یگانه گل مانوچر جلیلوف در دقیقه 6 رقابت و دسته به تنفس میروند و بعد از چند لحظه برمیگردیم با نیمه دوم رقابت بین دسته ها.
فرهنگ و مدنیت لباسپوشی، تربیت فرزندان در روحیه وطندوستی و رعایت قانون‌های ملی، تنظیم رسم و آیین‌ها تاکید کرده شد. در این روند پیش
бо ҳисоби 1-0 бо голи задаи эҳсони панҷшанбе аз пеналти. ва ду бозии дастаҳо дар мавсими соли 2023 баргузор шуда буд. ончо дар ду бозӣ ҳам Истиқлол дастболо гардид бо ҳисоби 4-0 ва 2-0. бештар солҳои охир мебинем ки рақобати дастаҳо дар доираи бозиҳои лигаи олӣ сурат гирифта истодааст. як бозии дастаҳо доштанд суперҷоми кишвар соли 2022 буд, агар хато накунам. Истиқлол бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст оварда буд. ва дар доираи бозиҳои ҷоми кишвар ҳам Истиқлол ва Хуҷанд зуд бо ҳам ба майдон меоянд. хуб, имсол ҳам мусобиқаи қаҳрамонии футболи кишвар миёни 12 даста сурат мегирад. мисли соли гузашта як даста аз лигаи олӣ омад, ин Улбук ва ҳоло бозии нахусти худро онҳо дар муқобили Панчер, дастае ки мавсими гузашта дар бозиҳои рафту баргашт Парвозро мағлуб кард ва дар лигаи олӣ боқӣ монд. вагарна Панчер ҳам дар сурати бохт мерафт ба лигаи якум. хуб, Алишер Ҷалилов капитани дастаи Истиқлол дар назди тӯб мебошад. партоби баландиу ба ҷаримагоҳи тими Хуҷанд. меҳмонон ин ҳолатро рафт карданд. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Истиқлол, партоб ба ҷаримагоҳ ва дар ин вазъият тавре дидем бозигарони Хуҷанд боз ҳам ин ҳамларо барбодода тавонистанд, яъне бартараф карданд. хуб, рӯзи 9 апрел албатта шумо метавонед якчанд бозиҳои ҷолибро тамошо кунед дар ҳамин варзишгоҳ, аз ҷумла бози дастаҳои бахшу Исхата, Равшани Сарафшан. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Хуҷанд, Давид Маудор зарба мезанад аз масофаи дур, вале зарбааш баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. Хуҷанд ҳамеша солҳои охир дар чемпионати мамлакат ҳамчун дастаи дуюм муаррифӣ мешуд, вале соли 2023 дар чемпионати мамлакат Хуҷанд умуман аз панҷгона берун гардид. яке аз мавсимҳои бадтарин барои дастаи Хуҷанд буд. онҳо зинаи шашумро ба даст оварданд вақте мусобиқа бо низоми дигар баргузор мешуд, панҷгонаи аввал ва панҷгонаи дуввум. Хуҷанд зинаи шашумро касб кард. дар зинаи дуввум Равшан қарор гирифт, Кӯкдош, Исхата ва Файзкан ба панҷгона шомил шуданд. соли 2022 бошад, Хуҷанд боз натавонист мақоми баландтар дошта бошад, онҳо зинаи чорумро ба даст оварданд. маъзарат мепурсем, зинаи севумро ба даст оварда буданд. охирон боре ки мисли соли гузашта Хуҷанд ҷои дуюмро гирифт, ин соли 2021 буд. дастаи Хуҷанд бо 55 имтиёз дуввум шуд ва ба бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё роҳ пайдо кард. дар як гурӯҳ дар соли 2022 Хуҷанд бо дастаи Копетаги Туркманистон ва Дордои Қирғизистон бозӣ кард. даста дар бозиҳои интихобӣ ки дар Қирғизистон баргузор шуд, зинаи аввалро дар роҳи ишғол кард бо 4 имтиёз ва ба бозии финалии минтақавӣ роҳ гирифт ки онҷо аз Суҳудёнаи Ӯзбекистон бо ҳисоби 4-0 мағлуб шуд. Islom Toshpo'latov
ادامه حمله فوتبالزن دسته جان کاملافی فرصت رو از دست داد. گزارش محمد جان رحیموف. حالا باز هم حرکت میکند رحیموف ولی توپ رو از دیوید ماوتو گرفت. منوچهر جلیلوف آنها وارد جریمه‌گاه دسته خوجند میشوند. البته بازی دسته خوجند در نیمه اول بد نبود. آنها از مرکزی میدان از کنارها خیلی زیاد تلاش کردند برای آغاز کردن حمله، ولی موفق شده نتوانستند برای برابر کردن حساب بازی. ادامه حمله دسته خوجند ولی سرگی اسکانیان به توپ نمیرسد. دروازه‌بان پیش دست میکرد برای گرفتن این سال اکنون در مسابقه سطحی باشگاهی در آسیا تاجیکستان رو دسته نمایندگی میکنند. استقلال در مرحله گروهی و ریگرتاداز برنده جام کشور در مرحله پلی اوف بازی خواهد کرد در لیگ قهرمانان دوی آسیا. بسیار دهقانیم و نافهمی سرگی اسکانیان و رضا دهقانی است. به نظرم دخل بازی کرد فولو بازی دسته خوجند. حق برخوردی که بود، برخوردی که همیشه در فوتبال اتفاق میافتد، هیچ چیزی جدی نیست. مسیر گذشته در حالت دسته خوجند یک بازیگری دیگری پرتجربه بازی میکرد. این دیان تومباس بود. تومباس هم یکی از مهره‌های اساسی در موسم گذشته برای دسته خوجند به حساب میرفت. ادامه حمله دسته استقلال لیسو دهقانی حرکت های او پرتو بچری مگو دالیا براتف اینجا اشاره میشه که بازیگری استقلال پایه بازی رو مقابل دروازه‌بان دسته خوجند ویران کرده است. خیلی جدی بود برخورد فوتبالبازان. یا توجه میکنیم با پرتو لیسو دهقانی دالیا براتف از دروازه بیرون اومد و توپ رو داشت. بازیگر استقلال شاید او رو ندید، جوزف فوکورو. و در مورد دیان تومباس تماشابین عزیز، او بعد از موسم گذشته هنرنمای خوب در حیاتی دسته خوجند با باشگاه فوتبال پرسیبای اندونزیا رفت. دیان تومباس خیلی موسم خوب داشت در خوجند. ولی دوستان خوجایف چند بازیگری دیگر رو هم به حیات جلب کرد که حالا میبینیم آنها این موسم باید به خوجند کمک کنند. بازیگران جوان هم شمارشون خیلی و خیلی زیاد است. اسدبک جورابکزاده که موسم گذشته در پرواز بازی کرد. پیشان جان بویزاده او هم در پرواز بود. اصل جان بگیم خلوف که موسم گذشته در مشعل ازبکستان بازی میکرد. اما اصل جان بگیم خلوف حالا در حیاتی دسته خوجند نیست در بازی میگذارد. حمله نوبتی فوتبالبازان خوجند فیروز قرائف
бозам ҳамлаи бозигари дастаи Хуҷанд, Шӯратшон Назаров, тоpa Сергей Сканян. имконияти идома додани ҳамла буд барои бозигари. дар курсии эҳтиётии дастаи Хуҷанд имрӯз Боҳир Сангинбоев, Хуршед Тимур Ҷураев, Бежан Нишонбойзада Зода, Шаҳбон Наимов, Асадбек Ҷӯрабекзода, Фирӯз Холматов, Парвиз Буқиев ва дар музобини эҳтиётӣ Дилшод Додубоев қарор дорад. Дар истиқбол бошад Руслан Соиров, Масрур Ғафуров, Руслан Хайлоев, Шаҳром Сулаймонов, Ахтам Назаров, Ромиш Ҷалилов, Музаффар Сафаралӣ ва дар музобини эҳтиётӣ Николас Тошич қарор гирифтанд. Девид Маутон Комолафе бозигар аз кишвари Нигерия аст, 4 сол дорад. дар чемпионати Бангладеш ҳам як вақто бозӣ кардааст. умуман бисёре аз бозингарон бар чемпионати Бангладеш ба хотири шароити хуби молияш мераванд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, Сергей Сканян ва як зарбаи сахти Сканян, аммо ту болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд, довар ба кунҷи майдон ишора мекунад. барои бозигарони Истиқлол эътироз мекунад. таваҷҷӯҳ мекунед ба ҳамин ҳолат. ту ба бозигари Истиқлол ростид ё на барои мо маълум нест. Шулотов нофаҳмӣ инҷо дар ҷамъиягоҳ миёни футболбозон ба миён омад. корти зард дода мешавад ва корти сурх. Девид Мауто корти сурх мегирад. ин амал кард албатта ҳоло аз назари кори довар дур намемонад ва вар ҳам ҳаст. ба ҳар сурат мебинем ки чӣ ҳолат иттифоқ афтод. хуб я таваҷҷӯҳ мекунем. Девид Мауто ва Табриз Исломов бо китф тела дод. хоб мебинем ин лаҳзаро. як бор дигар ҳоло агар кӯргардон асобии дигар намоиш медиҳад барои мо хубтар мешавад. вар ба ин ҳолат дахолат мекунад ё на вақт нишон медиҳад. Комолафе будааст. ман маъзарат мепурсам. Шонпол Комолафе Девид Маутор набудааст. корти зарди нахустин дар мавсими имсоли чемпионат ба футболбози дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад. خب بازیگری که در حیط دسته خوجند دبیوت کرد، اولین بار در بازی به میدان برآمد. حالا کارت زرد تویز گرفت ولی شد کارت سرخ. خب بیا توجه میکنیم یک بار دیگر از این حالت بالا میبینیم با کتف ضرب زده از بازیگری خوجند و شاید از زاویه دیگر از نمورهای دیگر معلوم میشود که چگونه بر روی تبریز اسلاموف ضربه زده. барсад барои мо ҳам нофаҳм аст. хуб парту ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ту берун карда шуд. менеҷер Ҷалилов ҳоло зуд тубро ба Алишер Ҷалилов ирсол мекунад. капитани дастаи Истиқлол сурати хеле ва хеле баланд мегирад барои идомадони ҳамла. як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва Даврон Миргашев тубро аз ҷаримагоҳ зада берун кард. хуб акнун футболбозони Хуҷанд бо шумораи кам бозӣ мекунанд.
алишер ҷалилов. партоб ба ҷаймагои дастаи хуҷанд. инҷо вазъияти бисёр хафнок барои муҳофизатгарони тими меҳмон. ҳуҷем ва пасиру хато рафт. Еще, меняем, Ченсай! Меняем, Садик! Ченсай, Лика, Ченсай! акнун барои фурӯзони истиқлол шонси зиёдтар пайдо шуд то бештар бо ту бозӣ кунанд ва бештар вазъиятҳои хуби голзанӣ ба миён оваранд. Лика, бэк! Амирбек Ҷурабоев. Содиқҷон Қурбонов ҳоло имкон надод ба бозингарони дастаи Истиқлол. ва зарбаи ҷаймавӣ ба фоидаи дастаи хуҷанд. Расслабились, играй! خب اینک ضربه ҷаймавӣ ба фоидаи дастаи хуҷанд. бетаваҷҷӯҳ мекунем. ва ду футболбоз дар ҳайати дастаи Истиқлол омода аст барои ба майдон баромадан. Ромиш Ҷалилов яке аз онҳост. хуб фирӯз Қараев тӯбро ба ҷалимагои дастаи Истиқлол ҳамо медиҳад. партоби баландиё ва инҷо вазъияти хавфнок буд. маҷбур шуд бозингари рақами 44 дастаи Истиқлол Ҷошуа Ҳуҷем тӯбро аз майдон берун кунад ва зарбаи кунҷӣ аст барои бозингарони хуҷанд. Сергей Сканян ирсоли ӯ бисёр хавфнок ҳам буд. дарвозабон бо як мушкили онро бартараф кард ва инҷо корти зард бе ягон шаку шубҳа вақте сурати футболбози дастаи Истиқлолро дошт бозингари хуҷанд аз хафо ва ин корти зард аст. хуб инак дар ҳайати дастаи Истиқлол гуфтем бозингар иваз мешавад. خب فوز رقم 21 Ромиш Ҷалилов ба майдон омад. فوز رقم 24 Лоренс Николасро иваз кард ва бозингари рақами 17 Масрур Ғафуров ба майдон меояд. ҳамлавар ва ӯ нимуҳофизатгар Муҳаммадҷон Раҳимовро иваз мекунад. тағйироти дуввум аст. акнун Игор Черевченко ҳамлавари дуввумро ба хотири он ба майдон баровард ки шумораи голҳоро зиёд намояд. Масрур Ғафуров бозингари собиқи дастаи Барқчӣ футболбози тими ҷавонони кишвар аст. ҳоло вориди майдон шуд.
ромиш ҷалилов баъд аз солиёни зиёд инак боз ба ҳайати дастаи истиқлол баргашт. ман соли 2023 дар ҳайати истиқлол буд, аммо он ҷо чандон бозӣ накард, зиёд бозӣ накард. баъдан рафт ба ҳосилот, бештар дар истиқлол бозӣ кардааст ва дар ҳосилот як мавсим ҳунарнамоӣ кард. хуб, ҳоло бозигарони хуҷанд дар ҳамла ҳастанд ва боз як амалкард, яъне вайрон кардани қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбозони дастаи истиқлол аст. ҳоло мебинем баръакс бояд футболбозони истиқлол бештар талош кунанд ки шумори зиёдтар доранд, баръакс футболбозони тими хуҷанд ҳоло ҳамлаҳои худро анҷом дода истоданд. масрур ғафуров ба хато роҳ додааст. خب بیاید توجه میکنیم با ضربه جریموی با اشتراک بازیگران خوجند دورانجان ارگاشف و اسلام تاشپولاتوف در نزد توپ هستند. یکی از اونها ضربه را اجرا میکنند. даврон эргашев зарбаи бисёр сахт, вале дарвозабон муҳриддин ҳасанов тӯбро дошта гирифт. хеле имконияти хуб буд. бубинед муҳриддин ҳасанов тӯбро дошта мегирад. зарба рост ҷониби дарвозабон ҳам иҷро шуд. фишор меоваранд футболбозони дастаи хуҷанд. боло қариб буд ба хато роҳ диҳад. агар бозингари хуҷанд тӯбро мегирифт, барои дарвозабони истиқлол хеле душвор мешуд. даврон эргашев, фахриддин ахтамов, то баъд аз ба майдон омадани ромиш ҷалилов, амирбек ҷӯрабоев ҳоло дар маркази майдон бозӣ карда истодааст. ба мавқеи асосии худ баргашт. масрур ғафуров фиристод ба канори рости майдон. идомаи ҳамлаи дастаи истиқлол. ромиш ҷалилов, боз як фурсати дигар барои истиқлолиҳо ва зарба зада мешавад. довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ. خب алишер ҷалилов партоби капитани дастаи истиқлол далер барротов дубора ба тӯб расид. сарават натавонист ин ҳолатро рафт кунад. ҳоло зарбаи хеле ҳам сахти ҷониби ҳамлавари дастаи хуҷанд. ислом тошпулотов аз пой меафтад. шояд табризи сомов дар муқобили қоидаи бозиро вайрон кард. баъд аз зарбаи тӯбро задан бои футболбози дастаи хуҷандро зер кардааст табризи исломов. خب инак дар ҳайати дастаи хуҷанд бозингари нахустини ваз мешавад. ба ҷои шуҳрат шоназаров нимуҳофизатгар ба майдон нимуҳофизатгари дигар боҳир сангинбоев таҳти рақами 9 ворид мешавад. амирбек ҷӯрабоев, табриз исломов,
Sodiq Qurbonov. Сзади, Алиш, сзади! Мелон! Пас ба канори рости майдон. Идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Истиқлол. Алишер Ҷалилов. Окоро. Абдул Исломов, вале дар ин мавқеъ касе нест аз песингарони тими Истиқлол. Qurbonov. اشتباه میکنه صادق قربانov. حالا ادامه حمله دستای خوجان و سرگی اسکانی هم نه توپ رو قبول کرده توانست و نه از روی سرعت توپ رو در میدان نگاه نه توانست موفق شود. سرگی اسکانی هم Mautor Ergashev Mautor و ضربه جریمه‌ای باز هم با فوزه فوتبالبازی دسته خوجان. بازیکنان خوجان برعکس با شماره کمتر خوبتر و بهتر بازی دادن. Joseph второй, Joseph второй, خب یه بار دیگر توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای که مهمانان اجرا میکنن. فیروز خراев پرتاب جریمه‌ای دست استقلال و این بولات رو اکوچه برطرف کرد. مفیزتگری مرکزی دست استقلال. فیروز خراев راست رو با جریمه‌ای دست استقلال ارسال کرد. Eshpulotov ارسالی نوبتی و مهردین حسنов حالا توپ رو از دست می‌دهد. داور شروع می‌کند که حمله به دروازه‌بان بوده است. خب توجه می‌کنیم لحظه تکرار رو که چی حالت اتفاق افتاد. مهردین حسنов توپ رو از دست داد. او بدستانش نتوانست توپ رو نگاه دارد. بازیگر بیا توجه میکنیم به همین حالت. پرش مهردین حسنов برای نگاه داشتن توپ چندان خوب نبود. از همین خاطر اگر او توپ را نگاه می داشت شاید از پای نمی‌افتید و برخوردی که با دوران Ergashev داشت باعث بر آن شد که دروازه‌بان دسته استقلال از پای افتاد. خب حالت دروازه‌بان خوب است. او می‌تواند بازی را ادامه دهد. خب بازی ادامه میکنند.
ҳолати Муҳдин Асанов хуб аст ва ӯ метавонад бозиро идома диҳад. Содиқ Қурбонов партоби хеле баланд ба канори рости майдон. дарвозабони дастаи Хуҷанд ҳам хеле сари вақт ба пеш баромад ва ба ҳамлаи Истиқлол монеа пеш овард. Масур Ғафуров ва Далер Баротов боз ҳам тӯбро мегирад. Қараев Фахдин Ахтамов Эргашев Сканян боз ҳам хато кард. Аслан хеле зиёд хато карда истодааст нимуфизатгари канори дастаи Хуҷанд. ҳоло ки имкони пас бо ҳам дасташ ва тавассути ҳамдигарфаҳмӣ ба хати ҳамла рафтан имкон буд. Резо Дехонӣ Амирбек Ҷурабоев, Алишер Ҷалилов, Окоро, Қурбонов, Ҷурабоев. Артур Диаганат бисёр хуб буд аз ҷониби Амирбек Ҷурабоев, вале ҳамлаи дастаи Истиқлол боз ҳам бенатиҷа ба поён мерасад. Фахни Ахтамов пас ба Сергей Сканян ва хатои Сергей буд. Идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол Ғафуров, Алишер Ҷалилов, Резо Деҳқонӣ. ҳоло ҳамлаи ҷавоби дастаи Хуҷанд. Артём Сердюк танҳо аст муқобили Содиқ Қурбонов. Сердюк пас ба Сергей Сканян ва Хуҷа инҷо тӯбро гирифт. ҳарчанд ҳаракат ҳам кард барои асбои афтонидани футболбози дастаи Хуҷанд. Рустам Соиров ба майдон меояд ва ӯ Резо Деҳқонӣ фурӯзи рақами 77 дастаи Истиқлолро иваз мекунад. Барои дастаи Истиқлол бозингар иваз карда шуд. Бозингар рақами 77 Резо Деҳқонӣ майдонро тарк кард ва ба ҷои бозингар рақами 9 Рустам Соиров. ин аллакай сеюмин тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол аст. Ҷурабоев, Табриз Исломов, Амирбек Ҷурабоев. се ҳамлавар ҳоло дар ҳайати дастаи Истиқлол. дар пеш ҳастанд Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров ва Масур Ғафуров. Ислом Тошпулотов ҳамолотовар корти зард нишон додааст.
حمله نوبتی دستای استقلال. رستم سویرف و او در آفساید قرار گرفت. Рома, дай повнимательнее, Ром. Играем лицом. Davron Ergashev. Папа, уже. Push up, up. رو تلاش میکنن بازیکنان دسته خوجند که توپ رو بیشتر زیر نظارت خود گیرن. ارگاشف یک پرتابی دیاگونالی و بسیار دقیق هم هست. قرایف پرتابی فیروز قرایف خیلی بلند، امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیکنان خوجند. اوکورو دوران ارگاشف یک ضربه از مسافه دور و بسیار خطرناک ضربه دوران ارگاشف. خیلی ضربه خوب زد کاپیتان دسته خوجند. بیا توجه میکنیم از همین موقع از مرکزی میدان و توپ از پهلوی دروازه استقلال از میدان بیرون شد. حتی دروازه‌بان هرچند کوشش کرد به توپ رسیدن نتوانست. توپ در اختیار بازیکنان دسته خوجند. چهار دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. خب اینک باز یک بازیکن دیگر در دسته خوجند عوض می شود. فیروز قرایف ترک میدان کرد و به جای او پرویز بوقیف تحت رقم چهارم با میدان وارد شد. حمله بازیکن دسته خوجند. ارتیم سردیوک ضربه میزند و برای مهردین حسنوف خیلی خطرناک بود. دروازه‌بان استقلال که کنج دروازه‌اش رو مستحکم نگاه داشت این ضربه رو برگردانید. توجه کنید سردیوک چگونه برای گرفتن توپ تلاش کرد و ضربه رو اجرا نمود. سرگی اسکانیان خیلی هم بلند دوران ارگاشف رو در خط حمله و شاید دیگر به خط محافظه بر نمیگردد. دالیر بابروتوف زود توپ رو گرفت. با این روش بازی که بعد از کارت سرخی شون کومولافی محافظتگری دسته خوجند گرفت و بازیکنان خوجند البته بیشتر در خط دفاع نبودن، اونها بازی کردند، امکانات‌های خوب هم فراهم آوردند. یعنی در مقابل استقلال می شود با شماره کم هم بازی کرد. پس رستم سویرف خطا دوران ارگاشف خیلی خوب در مقابل اوکورو موفق می شود و توپ رو گرفت. این ضربه جریمه‌ای کار کرد به نفع دسته خوجند. خب ضربه جریمه‌ای نوبتی دقیقه 89 بازی. پرتاب خیلی بلند و مهردین حسنوف
خطا از روی مسعود غفورов. مقابل مفیدگری دسته خوجاند فردوس ابوسلیمov. دوبار در قسم اول 2 دقیقه علاوه کرده بود. حالا می‌بینید در پایان این بازی چند دقیقه علاوه می‌کنه. اسکانیان حالا معلوم می‌شود که در موسم سال شاید از لحاظ جسمانی و چندان آماده نیست. سرگی اسکانیان 6 دقیقه علاوه کرده می‌شود به وقت اساسی بازی. اسلام تاشپولوتов. Баротов. Рога правый! Рома, сзади, Ром! ادامه حمله دسته خوجان. Еще ближе! Сзади там! Есть! Отруб! اسلام تاشپولوتов و خطا دیوید ماوتوف که رو از آزادی برآورده است. خب تو بازیگرانی دسته خوجان فردوس ابوسلیمov. تلاش بازیگران دسته خوجان ارتем سردیوک ولی نتوانست موفق شود. حالا امکانیت برای ماوتور و دیوید هم دیرتر به توپ رسید وگرنه بسیار یک امکانیت خوب هم میشد برای بازیگران دسته خوجان. امیربek جورابویف حمله بازیگران استقلال. دالیر باروتов خیلی خوب بازی کرد و مسعود غفورov موفق نشد. رستم سویرov از میان 2 نفر میگذرد. امکانیت ضربه‌زنی هست و اکنون پاس میدهد رستم سویرov. ضربه آلیشر جلیلوف رو دالیر باروتov برطرف میکند. امکانی 100% گلزنی برای استقلال از دست رفت. رستم سویرov آلیشر جلیلوف با منوچهر هم فرصت نداد مفیدگری تیم خوجان. تبریز اسلامov صادق قربانov اوکورو حمله دماغی بازیگری دسته استقلال مسعود غفورov فرصت هست. ضربه میزند از همین موقع و دالیر باروتov باز هم مهارتی بلند نشان میده. آلیشر جلیلوف پرتابی آلیشر جلیلوف با امکانیت خوبی گلزنی برای بازیگر استقلال. فرصت از دست رفت. اوکورو بود. دوران ارگاشف ارسال توپ به سرگی اسکانیان در مقابل محافظتگری استقلال موفق نمی‌شود.
Насрулло Кабиров фикр мекунам шояд андаки иштибоҳ кард. چه اتفاقی افتاد تا حال نفهمم. باز بازیگران استقلال از میدان بیرون شده است. آوت با نفی فولوبوزن خوجان دقیقه آخرین بازی. فخرین احتماف تو گروه روز با جریمه‌گوی دسته استقلال روان میکند. خبیون مهردین حسانов توبро дошт ва имкон надод. Сониҳои ба шумор боқӣ мондааст. То фарҷоми ин рақобат. Амирбек Ҷӯлабоев. Ахтамов. Далер Барротов. 6 дақиқа илова кардаи Насрулло Кабиров ҳоло ба анҷом расид. دقیقه هفتم جریان دارد و صدای اشتراکی داور از انجام بازی دور اولی لیگ اولی بین دسته های استقلال دوشنبه و خوجند درک میدهد. حساب 1-0 با فایده دسته استقلال جانباز می شود. گل یگانه به منوچهر جلیلوف تعلق دارد که در دقیقه ششم رقابت به هدف رسانید و استقلال در بازی نخست 3 امتیاز مهم خویش را به دست می آورد و اکنون منتظر میشویم باز رقابت های دیگری دور اولی چمپیونات مملکت را. گزارش مستقیم به انجام میرسد از ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان. بابا خالمرزاده بودم که این بازی رو برایتون شرح دادم. صحتمند و پیروز باشید. خیر.